okviru Dan srpske kulture okupe oni koji će možda jednog dana osvajati svetske scene, pokažu šta znaju i da predstave se svojoj francuskoj ulici. U Parizu živi oko 80.000 naših ljudi. Neki od njih, pogotovo mladih, i rođeni su u francuskoj prestonici, a jezik i istoriju svoje domovine, osim od roditelja, uče u nekom od 3 srpska školska centra koja rade u Parizu. Slično je i u drugim gradovima gde živi naša dijaspora. U želji da podstakne učenje, ali i stvaranje na maternjem jeziku, kao i druženje naše talentovane dece i mladih, Odbor za kulturu Skupštine srpske dijaspore u Francuskoj i asocijacija Balkan Omnibus odlučili su da u okviru Dana srpske kulture organizuju prvi festival stvaralaštva dece i mladih. Tako su se u Parizu okupili naši mladi talenti iz Srbije, ali i Francuske, Nemačke, Švajcarske. Oni su svoje umeće pokazali publici u Srpskom kulturnom centru u Parizu uz pomoć Minje Subote, koji je specijalno za ovu priliku stigao iz Beograda. Publika je bila u prilici da čuje i vidi talentovane mlade pijaniste, pevače, recitatore, balerine. Iz Novog Sada je kao specijalni gost stigla Maja Mazić, koja je pre par godina bila predstavnik naše zemlje na dečijem Eurosongu. Meni se jako dopada ovaj festival, pre svega jako mi je lepo kako srpska omladina iz dijaspora održava kontakt sa srpskom kulturom, jezikom, poezijom, umetnošću i to, kako ja kažem, bude mi toplo oko srce, veoma mi je drago zbog toga. Lepo je to što upoznamo isto decu koji isto žive u druge zemlje, ali što su talentovani, što mogu da se druže sa nekim koji isto imaju volju da sviraju i da pevaju. Sviram 4,5 godina saksofon alt. Sanja Aleksić je stigla iz Frankfurta. Kaži mi, ti si se predstavila svojim fotografijama. Ja sam pokazala 5 radova koje sam donela iz Frankfurta, iz Nemačke i nadam se da se danas to svima dopalo. Posetioci Kulturnog centra Srbije u Parizu, koji se nalazi preko puta čuvenog Bobura, mogli su da čuju i mlade nade naše umetničke muzike. Za većinu učenika muzičke škole Mokranjac iz Beograda to je bio prvi nastup u inostranstvu, a evo kakvi su utisci. Bilo je divno, zaista ovo je moj prvi javni nastup u inostranstvu. Pa uvek ima malo treme, to je neka pozitivna trema i ona nekako podstiče da se samo bude bolje. Na kraju festivala stvaralaštva dece i mladih, na zadovoljstvo mališana koji su rođeni daleko od svoje domovine, održan je tradicionalni parijski muzički tobogan Minje Subote. A evo kako je bilo. Muzički tobogan održan je u Parizu po 3. put, a kao i prethodnih godina svečana sala crkve Sveti Sava bila je puna mališana, ali i njihovih roditelja, pa i baka i deka koji su zajedno sa Minjom Subotom pevali poznate dečije hitove.